Greetings to you, dear devotees of Our Lady of Remedies. Thank you for this invitation to reflect with you on the virtues of Mary and how Our Lady can help us to grow in holiness closer and closer to Jesus. If you want to follow Jesus, there is no one closer to Jesus than the Blessed Virgin Mary. The Blessed Virgin Mary has been attacked by non-Catholics, has been attacked by anti-Catholics, but we, Catholics, remain fervent in our love for her because our love for the Virgin Mary enhances our love for Jesus, and our love for Jesus grows richer when we look at the first disciple, and the first disciple is the Blessed Virgin Mary. 3 words to help us grow in our love for the Mother and for the Son. The first word is fiat. Let it be. The Blessed Mother told the angel, "Let it be according to your word." It is yes. It is obedience. Obedience is not the opposite of freedom. Obedience is the mark of real holiness. In fact, we become totally free when we are obedient. The Blessed Mother was totally obedient to the Father's will, and she was totally free. And in that experience of freedom, she was able to live her yes every day of her life. By the obedience of Jesus Christ, the disobedience of Adam was reversed. And there can be no spiritual life. There can be no academic life. There can be no family life without obedience. Obedience is not just the duty of the subordinate to the superior. It is not just the duty of the young to the old. It is not just the duty of the inferior to the superior. Obedience is the duty of every Christian because obedience means listening. Obedience means listening, and listening with love. True love is obedient. There is no love unless we are willing to obey. So fiat is our first invitation. In a world that is always so concerned about rights, about privileges, about freedom, about independence, about autonomy, we are happy to surrender our freedom to the Lord. We are happy to give to the Lord our total obedience, because when we obey the Lord, we love, and when we love, we are totally free. The second word is Magnificat. Magnificat is I declare, I magnify, I glorify the Lord. The mark of a real disciple is to look at everything as grace, because the favorite word is thank you. When we were boys, our teacher in good manners and right conduct taught us a poem. Hearts like doors will open with ease, with very, very little keys. But don't forget the 2 of these are thank you, sir, and if you please. Thank you and please. This is Magnificat for us. To be able to recognize that everything is a blessing, to be able to recognize that we do not have anything, we are not able to produce anything, and if there is anything that is totally ours, it is only sin. Everything is grace, and everything is from the Lord, and therefore, we always say, thank you, Lord, for everything. Thank you, God, for everything. Remember this, a grateful heart will be a happy heart, and a happy heart is the mark of real holiness. The third word related to the Virgin Mary in the infancy narratives is conservabat. She treasured, she conserved, she relished everything in her heart. Conservabat is an invitation for mysticism. It is an invitation for contemplation.
It is an invitation to withdraw from the noise of the world in order to be in touch with our loving God. Can we be mystics? All of us are called to be mystics. It is not just those who live in the desert. It is not just the monks. It is not just the contemplative nuns who are called for mystical life in the Lord. All of us. But then you're going to say to me, but I live in the world. I take care of children. I work. I live in the world. I ride the bus. I ride the jeep. I live in the world. I have to worry about the groceries. I have to worry about the menu for breakfast, lunch, and dinner. I have to wash clothes. I have to iron clothes. How can I be a mystic? You know, Carlo Carreto, who is one of our best teachers in prayer for the past century, said, after 30 years of living in the desert, remembering my mother who lived for 30 years taking care of us, I am humiliated because my mother is more a mystic than me living in the desert. Let us return to the lesson from St. John of the Cross. St. John of the Cross says, mysticism is this: withdrawal from the world and being in touch with the mildness, with the gentleness of the Lord. My gentleness, meeting the gentleness, the mildness of the Lord. If that is your understanding of mysticism, then you, my dear mothers, are mystics, because you have withdrawn from the world, you have withdrawn from social life in order to take care of babies, in order to spend sleepless nights feeding babies, changing diapers, taking care of babies. And is there anyone in the world who is milder than a baby? So the mildness of a mother is met by the mildness of the baby. That is why I really believe that more than me, my mother is a great mystic, because she taught us withdrawal from the socialization and partying in order to be a good and caring, gentle and mild mother, teaching us mildness. Mysticism is withdrawing from the world because the world can be harsh and the world can make us selfish and ego-centered. And when we pray, mildness meets mildness. Serenity meets serenity. In that withdrawal, we become mystics in our noisy world. That is conservabat, to recognize that so many things have been given to us and to recognize that we have so much to treasure in our hearts. Years ago, people gauged the possibility of success by the intelligence quotient. If you have high intelligence, you're most likely to succeed. But we have also seen that people with high intelligence can be difficult to live with. So people started to talk about EQ, which is emotional quotient. The capacity to live in community, the capacity to work in a team. Sometimes they do not have the highest of IQs, but they have a high capacity to work in community, to live in harmony. But with the increase of suicide, with the increase of depression in our society right now, there is a missing quotient that we have neglected all these years. And what is it? WQ, wonder quotient. The capacity to say wow, the capacity to be awed, the capacity to enter mystery and treasure this mystery in our hearts. The capacity to be face to face with something I cannot understand and to stop saying to see is to believe, and to be able to say to believe is to be able to see. If you have high mystery quotient, high wonder quotient, you will be able to dream dreams and make those dreams come true. My dear brothers and sisters, conservabat, to treasure all these things in our hearts and allow the Lord to stay in our hearts, because that is His favorite place all over the world.
Three words to help us by. Fiat, obedience. Magnificat, thanksgiving and happiness. Conservabat, prayer, relishing, treasuring all these things in our hearts with a deep sense of mystery, because we know that it is something more than the eyes can see. And if our faith is strong, we will be able to see that God has never stopped working among us. Hindi po natutulog ang Diyos, and God never stops working. God never stops loving, because the love of God is forever. God bless you. Salamatan dari Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Dale and Jess Pineda and family, Danico and Kim Pineda and family, Eder and Anal Dison and family, JP and Te Hueco and family, Ryan and Teng Caladjo and family, Jose Pepe Hison. Successful operation ng Leslie Basco. Healing, Father Maria Nitoy Malyari, Tosito Bautista, Roberto and Irene Capulong, Irene Pabalan and family, speedy recovery ng Herminia Talaw. Para karing mag-birthday, Governor Dennis Pineda, Maylin Pineda Kayabyab, Diana Jean Corospe, para karing alanganggang kapenawan karing kaladwadari, Father Marcelino, Father Marius, Consuelo, Lucas, Leonor, Dolores, Rosario, Jeffrey, Felipe, Lazaro, Eliazar Sr., Cleofe Sr., Kevin, hading maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad tamo po. Kinaguningin pa po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya ka antimurin, Mayapayabak po kay kaingan. mayapayabak po among. Kaniti pong pang-apat na. Aldo ning Dalo Balen, ang kaya kata namang patron, ang kaya kata mong dirinan oras. Iya atino mo naman king Ginoo kalupan ng Birhen Maria. Nya bata maging karapat dapat ganap ngayon kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsusyan din kasalanan tamo, at anyaran tapa may dunus na at kapatawaran ng Diyos.
Igang babietalan, king malugod, king pamaglugod mi keka, at karing kaparaming tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang linugod kaya kami, nung makananon na kang liguran ng iba, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang babye kaganapan king lugod mi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may bayang tatu pakaluluan na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king lugod mo, inango mo kami, king dewakan, papunta king kayapan, at iba't king kalungkutan, papunta king tula. Kapamilatan ning kekan kanuanan, ipagkalog mo yung tetagan ning pamagtyaga, karing inaus mo, at dininan katuliran, kapamilatan ning kasalpantayanan. Itiadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Kaybat ning makabang pamibadbaran, tinalakadyay Pedro at nganang migsalita. Kapatad, masalang baluyo, king kanitang minuna, ing Diyos pinili na ko busalyo, ban ipanaral ko ing maya pabalita, karing pagano, bareng damdaman at layon lang maniwala. At ing Diyos, ang makakilala king isipan daring tao, pepakit na ing tula na karing pagano, king kapamilataning pamagkalob na karela, king Espiritu Santo, antimo nung makanano ng pigkalob kaya katamo. Eno gewang aliwa kaya katamo, pepatawara no kasalanan, paulining pamaniwala ra. Inya nanungeni ing sangkan, bakit buriye pang panyubukan ing Diyos, king kapamilataning buriyong ipapusan, karing alagad ing metong abage, ita mo mismo, niring pipumpunan tamo, era abot pisanan, makanyan. Ita mo paniwalan tamo, king ing kaya katang kaligtasan, kalupa ning karela, miyabye king kapamilatan ning grasya ning Ginong Jesus. Alang may kabulad king mabilog at kapulungan, kabang makiramdam la king balita dari Bernabe at Pablo, tungkol karing sablang mala at makapagmulalang bage de pataning Diyos, king kapamilatan da, busal daring pagano. Inyang mayari lang migsalita, Santiago naman iya ing migsalita. Kapatad, nga nang migmula, pakiramdaman niyo ko, kay ba't iba na pamong lerawan Simon, no makanano ng minunang pepakit ng Diyos ing kayang masabal karing pagano, inyang karela at inyang piniling balen, ang maging kayang sarili. Makayag pang lubos iti king inulada ring propeta, antimo ing sasabyaning kasulatan. Kaybat naniti magbalik ko, nga naning Ginoo, at italakad keng miyuman ing miragsanang bale David. Ibangon keng pasibayo at ibalik ke king sadya ng legwan. Kanita ring sablang tao panintunande ing Ginoo, ding sablang pagano ay nauskot piniling maging sariling kako. Iting sasabyaning Ginoo, ape pabalo kaniti king panahon amalambat ng linabas. Para kanako nga nang tinuglong Santiago, eta mo sukat pa kasakit para karing pagano, ing pamaglapit da king Diyos. Bagkus, sukat tamong sumulat karela king makagyuna,
ing mangilaglang mamangan king isano pamang midungisan. Uling ning iti, midaon karing Diyos-Diyosan. King mangilagla, king kipangalugod, mangilaglang mamangan king karni, ring animal, apeterang epe parayan, ampo king pamamangandaya. Uling malambat ning mababasa ing batas ng Moises, karing sinagoga, balang aldo ning sabat, at ingkeyang turo, mi panaral king balang balen. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat na karing sablang bansa. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat no karing sablang bansa. Dalit kong bayong dalit king Ginoo. Dalit ka king Ginoo o meto yato. Dalit ko king Ginoo at poryanye. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat no karing sablang bansa. Ihayagyo aldo-aldo ing pamagligtas na kekatamo. Ing kayang kayo payan karing sablang bansa ipasyagyo. At ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat no karing sablang bansa. Karing sablang bansa sabyan nyo. Ing Ginoo ariya. Ya ing minyete tagan king yato. Inya eya numano. King mitmong katuliran sablang tao kaya lang ukuman. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat no karing sablang bansa. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Manatili ko king lugod ko, nga naning Ginoo, at ing tula ko, manatili kay kayo. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may babalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung makanan na akong liguran ng ipa, makanyan da kayo namang liguran. Manatili ko king lugod ko. Nung tuparan nyo ring utos ko, manatili ko king lugod ko. Ante mo nung makanano kong tutupad karing utos ng ipa ko. At manatili ko king lugod na. Sinabi ko kay kayo, reting bage, baning tula ko, manatili kay kayo. Ating tulayo, maging ganap. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Alam niyo po itong ating first reading. Pinagdebatihan ng mga unang Kristiyano ang unang naging problema nila, no, yung circumcision. Hindi ko po alam kung alam niyo yung original historical background ng circumcision, ng pagtutuli. No. Kasi yan po'y inumpisa ng mga Hudyo. No. Ang Diyos daw sinabihan si Abraham na magpatuli. No, at ang mga lahi niya dapat tuli din. No. Kaya tinuturing ng mga Hudyo ang circumcision as a sacred thing.
ito nga po yung kanilang initiation rite sa isang bata sa buhay Hudyo. At sa araw ng kanyang circumcision ng isang bata, doon ibinibigay ang kanyang pangalan. Kaya ito po hindi lang isang medical issue o medical thing sa mga Hudyo, kundi ito isang religious celebration. Itang isang religious rite. Di po tulad ako, nung ako'y na-circumcise, dinalang ako lang tatay ko at nanay sa bahay ng kanilang kaibigang doktor. At doon lang. Yung pagtutuli. Pero sa mga Hudyo po, meron silang seremonya. Isang ritual, isang sagradong bagay sa kanila yan. Kasi sa pamamagitan yan, pinapasok na ng isang bata ang buhay Hudyo. At doon nagsisimula ang isang tipan na itong batang ito'y kay Yahweh na magpakailanman. Isang tipan na walang kikilala ng Diyos ang bata, kundi ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya yung pong mga unang Kristiyano ay nangaral at pinangaral si Jesus. Yung original na grupo ay puro mga Hudyo. Nung mahaluan sila ng ibang lahi, yung mga Gentiles, at sila hindi mga circumcised na lalaki, doon sila nagkaroon ng problema. Yung bang mga bagong miyembro, kailangan din ba silang dumaan sa ritual ng circumcision? Yun pong pinagdebatihan nila. Nakasalalay ba ang circumcision, ang kaligtasan ng mga hentil sa circumcision? Kung di sila masi-circumcise, maliligtas ba sila? Mapapabilang ba sila sa pamilya ng Diyos? Yan po yung mga ano dyan. At siyempre po yung anong naging pasya ng mga apostol na hindi kailangan ng circumcision para makamtan ang kaligtasan. Kasi ang circumcision para sa kanila ngayon ay ang binyag. Ang mismong rito ng pagtanggap sa Panginoon. At ito rin ang pagyakap sa pananampalataya kay Jesus. Kaya ito po, sa atin ngayon, sa ating mga Katoliko ngayon, ang binyag ang pumalit sa initiation rite na ito na tinatawag na circumcision. Kasi sa ating pagkabinyag, doon tayo pumapasok and we are welcome to the Christian world. At para sa atin, hindi kailangan ma-circumcise para ikaw ay maging Kristiyano. Kundi kailangan mabinyag ka para tanggapin mong biyaya ng buhay Kristiyano. At alam nyo, sa ating pong mga Katoliko, kuminsan parang ika nga, palagi kong narinig ngayon to, pinapahirapan natin ang ating buhay bilang Katoliko. Masyado nating pinapahirapan ang kaligtasan. Yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat pag-awayan, pinag-aawayan natin. Parang pasakitan tayong kaligtasan. Siguro ang tanong lang sa mga pinag-aawayan natin bilang Katoliko ay nakasalalay ba dito sa pinag-aaway namin ang kaligtasan? Tulad ng pag-aaway nitong mga Hudyo, pagdidebate tungkol sa circumcision. Kung hindi mo ba gagawin ito, may impyerno ka. O kaya kung gagawin mo ito, yun na ba yung kaligtasan? Parang ganyan. Halimbawa po, ngayon ay Huwebes, ay araw ng ating patron. At magpahanggang ngayon po pinag-awayan ng damit ni Santa Monica. Whether black or white. Pinag-awayan pa yan hanggang ngayon. Kung magbablack ba siya, may impyerno tayo. O kung magwa-white tayo, pagagalitan ba tayo ni Santa Monica?
Nakasalalay ba sa damit ni Santa Monica ang kaligtasan natin? Na pag dinamitan natin siya ng iba, kukulog at kikidlat at maglilindol at mawawasak ang mundo dahil sa ginawa natin yon. Halimbawa, dadamitan natin ng kulay pink. Doon kasi nakakulay pink. Eh, dito. May konting pink tsaka gray. Papalitan natin ang damit ni Santa Monica. Paparusahan ba tayo? Nakasalalay ba sa kanyang damit ang ating kaligtasan? Kung minsan po, titignan mo, nagmumurahan ang dalawang panig. Nagsisiraan ang dalawang panig. Nag-iinsultuhan ang dalawang panig. Itong ating ebanghelyo ngayon, sinasabi niya, nung kaluguran, nung makanana akong liguran ng ipa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili ko keng lugot ko. Di ba dapat pagmamahal lang? Buti pa, ang tanong ay, may pagmamahal ba ako sa aking kapwa? Kasi pag minumura mo yung kapwa mo, na kapwa mo Katoliko, buti pa siguro yun, nakasalalay doon ang iyong kaligtasan. Hindi sa damit, kundi dahil sa damit lang na walang namang dapat malaking issue, iniinsulto, binabastos, pinapahiya ang kapwa. At pag pinapahiya ang kapwa, pag ininsulto ang kapwa, hindi ba doon nakasalalay din ang kaligtasan? Kung mahal Panginoon, kung nakadugtong tayo sa Panginoon, dapat nakadugtong din tayo sa ating kapwa. Marami pong mga ganyan, no? Kung minsan ang liliit na mga bagay bilang Katoliko, pinag-aawayan natin. Para bagang pag hindi natin ginawa yan, maimpyerno tayo lahat. Pag kinaligtan natin yan, parang pagagalitan tayo ng Diyos. Bagkus napakasipilan ng buhay Katoliko. We just have to love one another, to be patient with one another, to be forgiving to one another. Ganun lang kasimple. Kaya dapat bawat kilos natin at gawa, ang tanong lang ito pang gagawin ko, nakabase sa pagmamahal. Ang mga aking gagawin, nakabase sa pagmamahal ko sa Diyos. Kung hindi papasok doon sa tanong na yon, ibig sabihin hindi yan ayon sa ating buhay bilang Kristiyano. Ngayon po, tignan nyo ngayon, no? Ito, Dalo Balen. Dalo Balen ng Birhen, pero hindi tayo makakadalaw. Pag hindi ba tayo makakapunta ng simbahan, pagagalitan tayo ng Birhen. Pagbabantan ba ni San Jose? At kamalasan bang ibibigay sa atin ng Santo Cristo del Perdon? Parang ang bababaw naman tayo natin kung ganun. Parang ano ba ito? Yung nearsighted naman tayo. Ito lang ang nakikita. Dapat makita natin ang mas malawak. At sabi nga po, itong panahon itong pandemya, medyo iniba ang kilos at galaw natin, pating mga expression natin. Ang expression natin sa pagmamahal, pagpapahalaga sa isa't isa, ika nga, hindi na pwede yung yakapan, hindi na pwede yung shake hands, hindi na pwede yung kapit-bisig, hawakan ng kamay, kundi ngayon physical distancing. Ang expression ngayon ng pagmamahal natin, lumayo ka sa isa't isa. Huwag mong hawakan. Lalo na kung umuubo ka. At ito po, itong Dalo Balen, di ba? Ito rin yung expression natin ngayon. Nag-iba, hindi tayo nakapunta ng simbahan. Wala na tayong pagmamahal sa mahal na Birhen. Hindi tayo pumunta ng simbahan. Pinuto na natin ang ating ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo.
Wala na tayong devotion kay San Jose. Hindi po ganun eh. Iniba lang ang ekspresyon nito ng ating debosyon at pagmamahal sa Panginoon. Ngayon, kahit sa bahay tayo, through live streaming, ito, may papadama natin, may papahayag natin kung gaano kalalim at katatag ang ating pananampalataya at pagkaugnay sa Panginoon. Ang dami po natin pinagawa yan, no? Pasyon. Pag hindi ka ba nagbasa ng pasyon pag Holy Week, mamalasing ka. Kailangan bang Huwebes Santo, Biyernes Santo, nagbabasa ka pa ng pasyon? Tatanggal ba yung swerte pag gano'n? Ang bababaw naman natin. Pag gano'n, yun lang ang nakikita natin. Samantalang naniniwala tayo, kanina narinig ko yung sinasabi na Bishop Sok, no? Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos. No? Hindi natin siya malilimitahan sa kanyang pagbibigay sa atin ng biyaya. No? Kaya hindi ka nagbasa ng pasyon, babalikan ka ng Diyos. Hindi. Maraming paraan para maipahayag natin how we love God. No? Marami yan. No? Kaya, simpleng tanong lang po, sa mga dinidesisyonan natin o ginagawa natin, sa akin bang gagawin ito, nakasalalay ang aking kaligtasan? Pag mayroon akong gagawin na ganyan, nakasalalay ba rito ang aking kaligtasan? At pangalawa, simpleng tanong, ang aking bang gagawin ito ay nakabase sa pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Ganun lang po. Tignan nyo, pag mayroon kayong gagawin sa kapwa, sa buhay, sa lipunan, sa bayan, ito lang ang tanong. Papasok ba ito sa aking pagmamahal sa Diyos? Pagmamahal sa aking kapwa? Doon lang po yung makikita natin. Kung hindi papasok dyan, ibig sabihin hindi mabuti ang gagawin. Pero pag papasok, ikalulugod ng Diyos itong bagay na ito at talagang nakaayon sa pagmamahal, then we can say, you are on the right track. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon. At sama-sama nating idulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na sa ating pagkabinyag ay nabilang na tayo sa banal na pamilya ng Diyos. Kinbalang kayadwan ng tamang atang makibat, O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy pang malugod, tunay mo keng liguran, inya binyeme ing kabubugtungan mong anak, ban ikabos na kami. Alilan mo't gawan malugod ting may mutming puso. Ipanalangin mi keko o Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O maligayang Ginong Jesus, pisanan mi ing krus at mi pako ka karin para king kaming kaligtasan. Saupan mo keng mamusan karing keng krus aldo-aldo. Ipanalangin mi keko o Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Espiritu Santo, inyang meteya para kami king krus i Kristo, binyene ka ing mabilog ayato, ban pasiglan me. Manuknangan ka at ituro mo kami ing katutuan, at ipakit nung makanano keng tunay lugod, ipanalangin mi keko o Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin kaming pamuntok, ban pisan metong anda ka.
lasakan mo ring sablang sagabal, amanyag sagke kami, at sisiraking pamiyutos ning metong at metong. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Uy, paming at banwa, biglat mo ring pasbul, ning bialanganga, para kay kami. Kapamilatan ning pamaglupig, ning bugtong mong anak, king kasalanan at kamatayan. Ding panalangin ang inagyag ng ipayabot mi kaya ka ng Espiritu Santo, may pakibatan na sana, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, kapamilatan niting banala pamili ba yung regalo, darakayanan mo kami, king divino mong biye. Ipagkaloob mo sana, king isablang daraptan ni patnubay na ning beluan, king kekang katutuan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rem puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting panoning pangasubing mebye, inyang Kristo maging sakripisyo Pascual niya. Kabang yampang na ing kayang katawan, king krus, ing kayang ganap a sakripisyo, maging katuparan dering sabla. Kabang daraw ni, ing kayang sarili, karing kaya kang gamat, para king kaya kaming kaligtasan. Pepakit na ing kayang sarili, bilang ing pari, ing altar, at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babae ning mabilog ayato, kabang di sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya, alantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yang ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yatu king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang kinlagyo ning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyarilang katawan at daya, ng ginuming Jesu Kristo.
Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinahapi at pasalamat siya kaya. Pira, sine binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis yung kana kong daya, ning daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ing kamatayan at pamanya binang may biyening anak mo, daramya kaya kaiting tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap ya kilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamala naman di kapatid ning pepainawan at maninayang subing miye, lalong lanin talasuy mong diamong Elmer, Marcelino, at Marius. Ading alo pang mayang mo nabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Mapaminto king amahin tala pangabos at mibog king banalan turog, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipamin at banwa, misang banyay lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipaminto ning loob mo, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyam mo kaya kami king aldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, antiing pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga emo kay paisaul kintuksu, nanikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamang king alanganga. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo,
ikang mabibiat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabiya sana kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Iti po may kakapatad, masiyata mangining pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, kumatampan tanggap kaya ka, dapat tiyagkas mi nga mano mo, kumayap na ko. Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya ka i Maria binilina ing kapanaligan na, kambemu i Kristo, mi katawan niyang tawo, nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio imperata laban king COVID-19.
O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena ka rin dakal a tao. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyachat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at gawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo insablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo impa magtagulaling ding sarili ra, kimpa magdingap karing masakit, mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin miloret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang meyango na bye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis, layon tayrana kami, kimpa magbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emusana pisawili ng aklismi keka, king kagulangan mi. Nune bagkos mo kaming ikabus kinsablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Ninkasya, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming mapamakalulu, kapamilatan darating misteryo, dinan mo kesa ng bayong parasan, at idala mo kami king meto nga bayong biye kaya biye mo. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipain tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may rin kaya katang kapag masusyan, niya meta nang luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Maya po oras kaya kayo po, dakalat salamat. Gandang araw, marami pong salamat.
grasya ing Ginoo ti keka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ng atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, panalangin mo yung makasalanan, niya niya ako kin oras na ning kamatayan ni. Amen. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan, ikaw po ang hantungan. Sino kaya dumaan yung ating mahal na Birhen ay pakiramdam namin ay parang naging payapa ang kalooban. Kung merong pressure na nararamdaman, nare-relieve, nababawasan at nakakasiya. Nakakasiya ang pagdaan ng mahal na Birhen. Berendenas Remedios, para ka na ako, neto niya talagang indo. Indo nga magingap na alapitan at ayaw na waran ka rin nawawang bagay-bagay at kaya kang pamangailangan. Actually, yung rosaryo pong puling susi, bangka nita masyadong may pagatiking relasyon ko nga pong ginampan mo rin po kayo. Uling Kevin niya napakakuling nakalasasabing mo. Balang manakit, alana. Alana. Datang laring kamagana ko, kaluguran ko, iilakikyak la. Dakaladakal po, salamat kay kayo, Diyos ko. Dakaladakal po, salamat kay Binya yung pagkakataon ka ako. Because of the visit, siguro po ngayon itambay ko. Hanggang po siguro ngayon aliko mi ka sense of direction. So bala mo po talagang iyang may direction ka na ako, King Diego. I owe a lot from this crusade, from Birhen de los Remedios po. Sabi ko siguro kay one word, describe kay itang bala mo, umipas no ako. Happy niyang lalo ang kumurin din ka akong inmates. Wala mo nga kahit ko itang kapayapan. Wala mo at hindi na tang masanting kainan ng Holy Spirit na nilukob kaya ni kaya kami. At ang akit ko mo rin na dining kaya katamong kapatada katoliko kaya ni kay Kilob na ng provincial jail. Wala mo pamitan din mo rin itang pamagbisita na ng kaya katamong mahal na Birhen. Po yung bilimbunde po ken nakapag-isip ko po na karito pong pagkakamali ko po. Ito pong pagkakamali na dapat ako gawa. Kalupa na po nito ring pengaring po na dati kong kakalingwan. Kaya lalo ko po. Siguro yung dala niya pangapalbukin niya. Kaya ito pong mga di. Nanungagawa po mayo. Kalwa tak palaun, malibat po ini ang kumpulkan nung ekang pumiras kayo niya, po yung kumpiryan. Masaya kayo po, kasi po yung blessing po kaya kami parang po. Tapos sini po yung blessing kaya kami. Kaya kami po nasa na parang pumiyagi kami po tao kasi po ita po maraya kayo po linong kayo simbahan, mananampalataya kayo po kayong kakapong biyerhen, yung kaya katamong Ginoo. At ang parang pumiyagi kami po tao, parang ko po amang kaya kami po mulere. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pakikihamok lagi nating gamitin, karahas ay pipilitin, kamali
ay tutuwirin. Ang Iglesia Katolika, Iban sa Makbing Santo, ang pangkatawad sa rin kasalanan, ang pangasubirang Nes, Inete, at Indie, Alalangga. Amen. Greetings to you, dear devotees of Our Lady of Remedies. Thank you for this invitation to reflect with you on the virtues of Mary and how Our Lady can help us to grow in holiness closer and closer to Jesus. If you want to follow Jesus, there is no one closer to Jesus than the Blessed Virgin Mary. The Blessed Virgin Mary has been attacked by non-Catholics, has been attacked by anti-Catholics, but we, Catholics, remain fervent in our love for her because our love for the Virgin Mary enhances our love for Jesus, and our love for Jesus grows richer when we look at the first disciple, and the first disciple is the Blessed Virgin Mary. 3 words to help us grow in our love for the Mother and for the Son. The first word is fiat. Let it be. The Blessed Mother told the angel, "Let it be according to your word." It is yes. It is obedience. Obedience is not the opposite of freedom. Obedience is the mark of real holiness. In fact, we become totally free when we are obedient. The Blessed Mother was totally obedient to the Father's will, and she was totally free. And in that experience of freedom, she was able to live her yes every day of her life. By the obedience of Jesus Christ, the disobedience of Adam was reversed. And there can be no spiritual life. There can be no academic life. There can be no family life without obedience. Obedience is not just the duty of the subordinate to the superior. It is not just the duty of the young to the old. It is not just the duty of the inferior to the superior. Obedience is the duty of every Christian, because obedience means listening. Obedience means listening, and listening with love. True love is obedient. There is no love unless we are willing to obey. So fiat is our first invitation. In a world that is always so concerned about rights, about privileges, about freedom, about independence, about autonomy, we are happy to surrender our freedom to the Lord. We are happy to give to the Lord our total obedience, because when we obey the Lord, we love, and when we love, we are totally free. The second word is Magnificat. Magnificat is I declare, I magnify, I glorify the Lord.
The mark of a real disciple is to look at everything as grace, because the favorite word is thank you. When we were boys, our teacher in good manners and right conduct taught us a poem. Hearts like doors will open with ease, with very, very little keys. But don't forget the two of these are, thank you, sir, and if you please. Thank you and please. This is Magnificat for us. To be able to recognize that everything is a blessing, to be able to recognize that we do not have anything, we are not able to produce anything, and if there is anything that is totally ours, it is only sin. Everything is grace, and everything is from the Lord, and therefore, we always say, thank you, Lord, for everything. Thank you, God, for everything. Remember this, a grateful heart will be a happy heart, and a happy heart is the mark of real holiness. The third word related to the Virgin Mary in the infancy narratives is conservabat. She treasured, she conserved, she relished everything in her heart. Conservabat is an invitation for mysticism. It is an invitation for contemplation. It is an invitation to withdraw from the noise of the world in order to be in touch with our loving God. Can we be mystics? All of us are called to be mystics. It is not just those who live in the desert. It is not just the monks. It is not just the contemplative nuns who are called for mystical life in the Lord. All of us. But then you're going to say to me, but I live in the world. I take care of children. I work. I live in the world. I ride the bus. I ride the jeep. I live in the world. I have to worry about the groceries. I have to worry about the menu for breakfast, lunch, and dinner. I have to wash clothes. I have to iron clothes. How can I be a mystic? You know, Carlo Carreto, who is one of our best teachers in prayer for the past century, said, after 30 years of living in the desert, remembering my mother who lived for 30 years taking care of us, I am humiliated because my mother is more a mystic than me living in the desert. Let us return to the lesson from St. John of the Cross. St. John of the Cross says, mysticism is this: withdrawal from the world and being in touch with the mildness, with the gentleness of the Lord. My gentleness, meeting the gentleness, the mildness of the Lord. If that is your understanding of mysticism, then you, my dear mothers, are mystics, because you have withdrawn from the world, you have withdrawn from social life in order to take care of babies, in order to spend sleepless nights feeding babies, changing diapers, taking care of babies. And is there anyone in the world who is milder than a baby? So the mildness of a mother is met by the mildness of the baby. That is why I really believe that more than me, my mother is a great mystic, because she taught us withdrawal from the socialization and partying in order to be a good and caring, gentle and mild mother, teaching us mildness. Mysticism is withdrawing from the world because the world can be harsh and the world can make us selfish and ego-centered. And when we pray, mildness meets mildness. Serenity meets serenity. In that withdrawal, we become mystics in our noisy world. That is conservabat, to recognize that so many things have been given to us and to recognize that we have so much to treasure in our hearts. Years ago, people gauged the possibility of success by the intelligence quotient. If you have high intelligence, you're most likely to succeed. But we have also seen
that people with high intelligence can be difficult to live with. So people started to talk about EQ, which is emotional quotient, the capacity to live in community, the capacity to work in a team. Sometimes they do not have the highest of IQs, but they have a high capacity to work in community, to live in harmony. But with the increase of suicide, with the increase of depression in our society right now, there is a missing quotient that we have neglected all these years. And what is it? WQ, wonder quotient. The capacity to say wow, the capacity to be awed, the capacity to enter mystery and treasure this mystery in our hearts. The capacity to be face to face with something I cannot understand and to stop saying to see is to believe, and to be able to say to believe is to be able to see. If you have high mystery quotient, high wonder quotient, you will be able to dream dreams and make those dreams come true. My dear brothers and sisters, conservabat, to treasure all these things in our hearts and allow the Lord to stay in our hearts because that is His favorite place all over the world. 3 words to help us by: fiat, obedience; magnificat, thanksgiving and happiness; conservabat, prayer, relishing, treasuring all these things in our hearts with a deep sense of mystery, because we know that there is something more than the eyes can see, and if our faith is strong, we will be able to see that God has never stopped working among us. Hindi po natutulog ang Diyos, and God never stops working. God never stops loving, because the love of God is forever. God bless you. May samot saya, ang lungkot. Yung ka na ako pinandaman, masaya ako kasi siyempre anyang paratang lagit ang main gate na ning kay. Hindi na diba ako pakiramdam niya, isang kanyaman na pakiramdam yung sa dalawa nakatamo ning kakatang Malapatrona. Tabi ng Santo Cristo del Puerto ng Popay San Jose. Pinandaman king malapit siya nga pong gino. Marami nga pong gino yung may misita mismo kaya ng parokya. Pero malungkot kasi balo ko dapat dati marakal tao, datang sasalubong. Pero pagkalungkutan kong ding marakal kareng kapatid parishioners kaya ni King Balen, Mexico, pwedeng makapunta o din na ng sitwasyon tamo. Sabi rin, muna niretarang spiritual activities na umpisa niya palagi kitang misa itang habak, 6:30. Pero bayo tating rosaryo. Kaya ba tating nangaliwang gewang programa din yung kana akong SOCCOM, keng formation. Itang mga 3 ating Divine Mercy. Kaya ba't pupusan niya itamong gapanapon na itang rosaryo ang po pa yung orasyon. Ita puro live stream. Kita mong open door, kita mong misa. Kaya ba't nanita, olimping mimingat tamong ang kaniting COVID, nyama kanya ning kaya ba't naning misa, mag-close door kami at puro na lang live stream ding activities. Pero yan naman ang isipan ko ita, yung pabakalan niya yung dapat yung birhen, king lamak. At balo ko ngayon niliwang klaseng contribution yung bagdareng parokya, para yata karatang scholars. Pero kami ngayon, kaya nga bang yung Dalo Balen, karamihan naman bubuklating programa mi para kareng kalulu. Lalons mi yung Paris Social Action Center. At umpisa niya mo kitang pamamia food coupons, karetang pilihan ming poorest of the poor. Oling marakalareng kalulu, minoma na sopan ngan. Mili kami mong mapilan. At then, sustainable program.
muna yung parokya, kaya ba't man tong kaming mag-adapt a pamilya, karetang kalulong pamilya. Mga diko, King South ng Malabirhen, San Jose, sana nating mag-volunteer ka rin makuwalta kini para mag-adapt lang netong kalulong pamilya. Kasi itang milyari kitang hilabas ang community pantry, higit kayong masanting pero kini kasi balo mi naman ditang kalulo So mas mimisip kami, irekta mo na lang karitang kalulo yung kasaw. Kesa kitang papagpilan la pa, pata mag-cause na pang kalat na ng COVID. So iting, kaya kami na mga sasabi kayong pamandado ng Birhen, yung parokya. Sana nilaloko pa rin yung ekspresyon ng kaya kasal pantayanan. Agyang alanay tandati, pero pwede namang manaliwa yung ekspresyon tamo king lugut ta king hapong Ginoo, debosyon tamo king Birhen. At tinipin through ngayon marakal through live streaming. At bala mo yung Birhen ngayon nga tsuyakin tuturuan na nakatamong manatili tamo kareng baleta mo. Pahingatan na katamo. Bala mo tuturuan na katang manatili tamo king bale. Pero kareng pibale-baleta mo, dalawan da katamo. Ini po yung kaya talasuyo, yung kura paroko, ng parokya ng Santa Monica, kiniking Balen, Mexico, Pampanga, among Arnolfo Magdaleno Fajardo Serrano. Dakal pong salamat kaya kayo.